Yebo, ingane zakwethu impela sibona laphana kumculo ikaMaskandi ukhuzani-ke umfambongose njengoba-ke eseliflathela elakuleli-ke elibangise-ke eDubai. Kodwa ngaphambi nakhudaba wengane zakwethu impela-ke siqale senibingelele kuyona-ke imboso sithi MTV sithi nje masaqala ingane kuyona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba-ke ezishisayo nazo ezitrendayo. Ake wengane zakwethu impela sibona laphana kumculo ikaMaskandi ukhuzani ngomfambongose njengoba-ke eseliflathela elakuleli-ke elibangise-ke ephesheya eDubai. Bafethu impela ukhuzani-ke uthema ngaba-ke engena phana nge-airport-ke weqinisekisa ukuthi-ke abalandeli bakhe-ke uyabazisa ukuthi cha impela-ke manje usefile phana-ke e-airport-ke usime-ke ngayo-ke indiza-ke ezolithatha-ke imbeke-ke iyomfikisa phana-ke eDubai. Kanti-ke wengane zakwethu impela ukhuzani-ke beseveza ukuthi-ke kunabahleli bemicimbi impela-ke bephelokhu-ke bembhalela-ke nxa phana-ke emicimbini-ke yabo kodwa ngenxa yokuthi-ke imicimbi iqondane-ke nezinsuku-ke labona-ke ezokube-ke engekho ngoba-ke esedlulisa-ke ukuxolisa-ke okukhulu kakhulu wathi cha impela-ke next time impela-ke isayodibana-ke wey'ngane-ke zakwethu impela kusho njalo ukhuzani-ke umfambongose-ke eliflathela-ke elakuleli labona-ke elibangise-ke phesheya-ke eDubai. Kanti-ke sikhumbule-ke wey'ngane zakwethu kolunye uhlangothi ukuthi-ke ngazo-ke i-26 zikaSeptember-ke uzobe ugana-ke phana-ke oyigidangoma lakhe kukhuzani-ke ukuthibela-ke umfokambongose bafowethu impela-ke uyokwenzeka umcimbi kathibela-ke labona-ke ukhuzani-ke ezobe-ke engekho kulona-ke lelizwe. Hhayi-ke wengane zethu impela-ke thina-ke simbuzo sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.